anope ya yenhyira pa say first interview de nyame asem ene amfa duro no baba akiri o di nyame asem na onu maduro ka ho na se bibia ye kama e de ama ho midi afia amankwa tamakro me wo Reverend Father David Obeng Pentel onene founder and spiritual director ma Global Rosary Network, currently serving in the diocese of Davenport, USA. The USA forever. And me wa Reverend Father Patrick Kwakupon, chairman Emma Planning Committee. Fathers, Emma watching. Yeah. Na pacho bia bokode. Nyamia say pa so mu US ni no e. No Emma wakwaba. Yeah. Say rade do abeka yenso ye ho wa ha. E de efie boko. Yo. Ibiansi. E de nyamia se. Ai, ntino ene mesha se afi ho. Rosary no dia. Yo, enti sene masemu wa no. Rosary empire snonko a wo Catholic asori mu na yidu asosre nyame ehumobro yidu aso esre ayarisa Adom ne apomuden na titire no po se yesre Mary a oye Jesus ne maame se obedi amayen obebo mpaye amayen enti ne mpaye ne nyina no ewo twerɛ kronkron ni mu ena yaka twerɛ kronkron na bom ede aye sa Rosary into no di Rosary ni bompaye no na yese Bible ni mu nsem no na wo di bompaye kakra ye de ka ho ni se we ka se Mary kronkron nyankopon ni na Jesus ni na ni maame bompaye maye ya di bon ye fui a che se yenso ya sre Mary a oye Jesus ni maame se on bompaye nye den e maye inti Rosary no ya say because said that maybe a talisman and tisa we know a cross Jesus the cross in a was inti no tiawa no mekano Rosary no inti there ni Rosary Congress no then buy say wo dada song ye bom paye ne dada inti there na wo we hu bibi sonko be no wo hu yo enti se ne meka ne ye no nyame ya adumo a ya wada copy memenda week year 16th to 18th ebeye dwumadi kese a friend Rosary Congress. The Maiden Rosary Congress in Accra dedi kan kra in fact Rosary Congress na de ye ka nanka ye nte ho panimpo nsem ye Catholic asol ye would be say Eucharistic Congress a year Christ no honam ni moja no omo ye Roman Catholic fund the omonim ye wo Sacred Heart Congress ye other congresses but ye Rosary who Congress na senior wo kan no we aso na me ye Global Rosary Network founder and spiritual director a digital apostolate you do aso de bia ye ne thousands of people across the globe pray this Rosary together digitally e wanna say wo ahoma efidie so na Enfida ena Pope Francis wonya ne baby kono o declare sa fie we say jubilee year jubilee year no ye kapa dia every 25 years bia na eba na eba so a jubilee year no mpai bobre ebra ye di Kenya ye hu wo sunsun na ye bomodin say ye beben yankopon enti okasa fie jubilee year no na awmache kro eja me bompaye na nyame de to makoma so se o se afie we mu ye bibia fe no Rosary Congress na Rosary Congress no so na me asompo mente ne mpani sampo eda enti na o se me chassie se me hwehwem na me kohwehwem mu no ena me hu se sa Poland in 1979 omo edinkan ye Maiden Rosary omo ye Rosary Congress e wo Poland na Pope John Paul and oye Pope of Poland wa nanso no no person be standing mind so Poland government this omo manomba and na Catholic agedi fo no ese ye be si Rosary na watwe ni abompa ya senya mini maame so ne ba Jesus enkasa na akwanja numbra
omo ye Rosary Congress no we da me wie ya na government no buefu se po obetumi ayede aba chese insenkyerene esi Mameko Reverend Father Patrick ho ono aja planning committee chairman ye hwe how our plan yakosie nti ahobone te say why na ebe bie just himpo na ekoso nti emechia ye hwefo ne tiefo nyina na me de nyame nhira so ama won nti sa dwumadie we ebesi wo Christ the King grow to IFN no Our Lady of Fatima. Na father ka history no. Sa Rosary Congress no. AC first our Poland, send na father kan ya no, edi kan ya no. Na AC as in response by the invitation of Our Lady of Fatima to pray for the reparation of sins, for the reparation of sins. And na dwumadie so ye di no ye wo Our Lady of Fatima. Into one say anum our Christ the King grow to just the opposite the Jubilee House no ho na esi na bibia so da kwam se na be ya obia obeba no obefele at home I mean ya hihye bibia kama inti program nankasa be sha ase Thursday no 2:45 ewia 2:45 with the exposition of the Blessed Sacrament Adom konkro no ye be si altar ne so na ya tuntum kakra na ya the divine mercy so atwa so na divine mercy ni so mpaebo a yesre nyankopon mobruhu ma ye nyina na after divine mercy na first talk na aba Reverend Father Ebenezer Hansen on the mind the first talk na topic ni the power of the Holy Rosary in the life of the church na the opening mass na nkasa beba at 6 p.m. na ye Archbishop ankasa na bedi enim e wo sum ni mu nti then the next day no which is the Friday no for how many days 2 days 3 days okay Saturday Thursday Friday Saturday and the time ni na ye 2:45 they be the Friday no ye be sha say 8 a.m. okay nti yamra Thursday 2:45 to time be yeah, that's maybe 8 maybe. Okay. Okay. Nti obia betimi aba. Obia because in Bible. Okay. And Rosary na father kan ho asem no. Every October in the cathedral woman ba kwa no oye Methodist ni na mpominim. But one time in common answer me who say oye Methodist ni bi say na Methodist ni die na October Rosary do the eden. Ono sabra or course and Roses school no. Yes. Na every October mbom pae na match petition no who say no do who say agro bi into throw some petition bi abo who say adi bi o throw no ebem into from there no who say October Rosary no on fem bi agro kra into obia betimi ababi. Okay into Friday the end they start anopa 8 okay. 8 no you expose the Blessed Sacrament no na ya 1,000 Hail Mary Rosary after that no na ya talk your talk mienu on that day okay then the healing and deliverance Reverend Father Emmanuel Obinkujo ebedi enim na 2 talks no your Reverend Father Donatus Palu and Reverend Father Michael Mensah Michael Mensah talk no ye Mary our intercessor biblical and theological say yes Mary say ombom paye maye ana ewo Bible mu na eye bibi so a eye nyankopon yi akire a na Donatus de no eye the role of the Rosary in personal life and family life okay Eda se ye di wie yemre na sokra papa mu fanche ye pa and the Friday no ye wo father be ma ye talk esie pa Father David Pencil ma ye talk esie pa on the topic no
the Holy Rosary a call to evangelization. Tiano na mdi besie. Na nyame ya adom a we na ye Maiden. Ti ebeto ato aso ana. Ebeto ato aso. Na said ye yabre ne koniti no. Mpese me de kakra bi nyame ya adom a me ndare na ye ne kese pa. Enti no Catholic agedi fo ne won wonye Catholic fo nyina mo ba Congress ni bi no. Edi chenku be shemu Accra Mall. Okay. Edi nanti ani Rosary Empire free Accra Mall aba Christ the King honimo. Na yenso aye won patem ma circle ni Carnation ni Accra West. Yenso ye bebo chenku ewo circle. Ni ye the Rosary Empire ni nanti aye de. Akọ. Ni kodu ho Pope na na musini a owo Ghana. Oni ye be ye esom kese ewo Christ the King honimo. The house na me say me hear me talking and so ewo honimo no. Nyamisha mo. Mo pa ye brebe mo ye be fa ho. Oh semboba. Nyamisha papa pantino we nya Catholic fon kwa da nya obia mpa ye de. E bia beti ye bompa bia kọ ho. Ai ti nyame ya adom e hya se ya wada. E wi 2:45. Ifiada 8 a.m. Saturday 8 a.m. Yeah, obia baby. Jesus Baba Israel. Mary so Baba Israel. Me fitamale na me be koye bi watamale. It was powerful. Miraculous. Enti just come there. Yeah, ebebubu. I'm sure more. Reverend Father David of Bain Pinto and Reverend Father Patrick Kwakupomi. Mewa. Pom. Yeah, Kwakupom. Udini ya mededo. Enti nyame ya adoma ya wada. No. Me kwaba ya ba. Ya beto aso me ba sisi meba.